Connect News Media Tabiriba Singbu Taramna Okchari. Handak Numit Kharani ki mamangda nscn-im ki chief Muivah ki deputy VS Atemna National Media The Printa interview ama piki. Interview asida Indo-Naga Peace Talk Framework Agreement nscn-im ki future roadmap amadi nscn-im chief Muivah ki handak Manipur da mahaki pongnafam khunda visit tawkiba yauna nscn-im ki core demand sing da focus tawki. Interview asida henna maru oiribadi Manipur ki irang ki maram amadi masida Nagasingi stand da VS Atemna wafum kaya phongdokhi. Manipur da Meitei amadi Kukising ki marakta thokliba irang asi Bharat Sarkar na thon bani haina mahakna claim tawki. Mahakna masi sumaral asi sikhi madudi horakpada British na historical policy oina Nagasingi Mayokta Kukising bu sinaki. Masida haipau jadonang British ki policy aduda sauki. Kukising British na pochai thangnanaba amadi police oina poraki. British na makoi nongmai kapang ammi maramasina makoi bu lan songnanaba train tawki. Makoi bu train tawraba matungda condition asida makoi yumda halan kinaba ayaba piki madudi makoi bu activity amagi hekta kaurakpa yai. Masida makoi soidana lakadabani. Masigi damak makoi bu house tax kokpigani. Kukising bu asumna British na sinarmi adubu laibak thibadagi 1917 da Europe the Second World War chatharami British na Naga villager singa loinana Kukising bu su mobilize tawki. Masida Kukising na yakhide adubu Naga lising ani volunteer oina lakhi amadi makoi bu France ta puki. Kukising na revolt tawki adubu British government ki mayokta tawbagi mahutta makoi na Nagasing da oina onsen ki khun kaya mangan tahan ki miyoi cha kaya hat ki maram asina jadonang na hairami angauba mi sing haibadi British sing asi phattaba mi sing ni mahana Kukising bu blame tawramde sumnagi British sing bu blame tawki maram asina mahakpu phansi piki. VS Atemna interview asida masi claim tawri madudi thaudo adugumna Bharat Sarkar na su divide and rule policy tawri. Horakpadagi Naga National Resistance Movement ki mayokta Kukising bu sinrakli. May 2023 da state asida hokiba Kanglup ki irang asida Nagasing na karamna yengli haiba wafam asida VS Atemna hai hana Meitei amadi Kukising amata oina lerami. Makoi amana amabu mateng tawnarami. Makoi na Nagasinga fight tawnanaba amana amabu promote tawnarami. Adubu matam lakpada makoi amana amagi mayokta karigi lepnaribano haiba aikoi khangde. VS Atemna hai Meitei amadi Kukising gi marakta tholiba irang asida Nagasing neutral oina lerakli. Masida Kanglup ani gi manungda side amada tongsinba natraga lepagi interest leite. Adubu nahaki matung ina oithokpa yaba solution karino haina interview da hangkiba wahangda VS Atemna atenba paukhum oina piki. Makoi na masigi solution kanglamgani. nscn-im chief Muivah ki deputy VS Atemna Indo-Naga Peace Talk amadi framework agreement ta lagliba apan masingbu palladuna interview asida hairi. Decade amadagi chatharagliba framework agreement talk asida Bharat na framework agreement asigi spirit pu chana hananaba mahaki political will mangkhre. Asumna peace talk ta thengtharabadi peace talk asi derail oigani. Masi nscn gi maramdagi oiroi. Aikoi chahi taradagi ngairakli. Ceasefire sign tawnarkhiba chahi kunipan sukhre adubu Bharat Sarkar masigi implication da realize tawdri. Mangna logic asipiri madudi Bharat Sarkar na Nagasing ki history gi uniqueness pu recognition piba haibasigi arthadi Nagasing Indian Union da join tawde haibani. Mahakna wafam asi highlight tawki madudi Nagasing na Bharat tagi nongma mamang haibadi 14 August 1947 da independence declared tawki. Masina makoi bu tongan na lehenbagi legal right piri. Mangna hai Nagasing na 1955 hauba peaceful settlement gi damak honaki. Adubu Bharat Sarkar na 1953 dagi makoi gi mathakta violence tawki. The Printa piki ba interview aduda deputy VS Atemna framework agreement asibu middle ground oina yengli. Caribbean Island amadi European Union gumba international example singi reference piduna sovereignty bu define tawki.
मसीगी अर्थदी नागा नेशन की मसागी सोवरेंटी लेगनी अदुबु बेनिफिट की दमक मरु ओइना डिफेंस अमदी इकोनॉमी गुम्बा एरिया दा महाक इंडियन यूनियन दा डिपेंड लेगनी डिप्यूटी वीएस अटेमना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असिदा होंगबा यारोइदबा नॉन नेगोशिएबल ओइबा वाफमसिंग अमुक हन निंगसिंखी मांगना हाई नागासिंग सेपरेट नेशनल फ्लैग अमदी कॉन्स्टिट्यूशन दा कंप्रोमाइज तोबा यारोइ मरमदी अखोई सेपरेट नेशन अमनी सेंटर ने डिमांड सिंग पीबदी रिफ्यूज तौरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना रिफ्यूज नत्रगा एक्सेप्ट तौबा अखोई करिसु खंदे अखोई की नाकता राइट्स लई महागना बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल नत्रगा आर्टिकल 6 की मतुंग इन्ना ऑटोनॉमी की ऑफर बु मसी हाइदुना रिजेक्ट तौखी मदुदी नागासिंग पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट नी महागना वहां असी हंखी मदुदी सोवरेन पीपल सिंगी मखोई की नेशनल फ्लैग याउदना कॉन्स्टिट्यूशन याउदना मसी करमने इमेजिन तौगनी डिप्यूटी बीएस अटेमना नागा इशू असी जम्मू एंड कश्मीर दा आर्टिकल 370 लौथोखिबगा कंपैरिजन तौबदगी रिजेक्ट तौखी मांगना हाई कश्मीर अमदी नागालैंड की मरक्ता कंपैरिजन अमत लेते मरमदी कश्मीर इंडियन यूनियन की सरुक अमा ओइबदा याखी अदुबु नागा नेशन फोर्सफुल ऑक्युपाई तौरी द प्रिंट पीखिबा इंटरव्यू अदुदा nscn-im चीफ मुइभा की डिप्यूटी वीएस अटेमना nscn-im की इंटरनल डिवीजन फ्यूचर रोड मैप अमदी फाइनल मेसेज ता महा की मोट फोंगदोक्तुन हाइकी महांगना मसी एक्सेप्ट तौरी मदुदी भारत सरकार नागासिंग बु डिवाइड तौननब थवक तौरी फैक्शन कयाबु भारत सरकार न मखोई की साइट थमली मियोय खरगी फैक्शन बु भारत सरकार न रिकॉग्निशन पीरी अमदी फैक्शन सिंगबु फंड पीरी भारत सरकार मियोय कयाबु लेब ngami अदुबु पुमनमक लेबदी ओइथोक्लोई अदुगा नागासिंग की मूवमेंट बु नमथननबा फैक्शन सिंग असिबु एक्सटोर्शन दा याहोननबा भारत सरकार न सिल्ली मांगना हाई टैक्स कलेक्शन असिबु एक्सटोर्शन की मिंगथोन पीबा यारोई फ्यूचर रोड मैप की मतंग दा अटेमना हाई nscn-im भारत colonial शांति ओइना लेननबा रेडी ओइ अदुबु अमन अमबु खुद सोंगनरबा मतुंगा शांति ओहनबा ngamgani खुद अमतना करमना खुद सोंगनगनी इंडिया की दमक महा की अरोइबा मेसेज ता अटेमना हाइरी प्रॉब्लम यामना थुना सॉल्व तौबना अफबा ओइगनी प्रॉब्लम सिंग असि हेंगत हलोइदबनी वीडियो सिदा ngasi gi di matang soi fawbadang thagasari